Reka nongere ngusuze kandi nguhe ikaze wowe ukomeje gutega amatwi Isi Yacu TV, ukaba ukomeje no gukora subscribe n'amakomenti agiye atandukanye ndetse na share. Reka ngushimire cyane kandi n'iby'agaciro, komeza usharinge amavideo yacu, komeza dukurikirane, by'umwihariko turaguha agaciro cyane. Twiyizeye rero ni ikiganiro cyo kuri uyu wa mbere, ni tariki 28 ukwezi ni Ukuboza cyangwa se ukwa 12, hanyuma umwaka ni uwa 2020. Turaza guhera hehe rero? Turahera hano mu Rwanda, turi buganire ku ikipe y'igihugu Amavubi. Kugeza kuri ubu ngubu batatu bamaze gusangwamo icyorezo cya COVID-19 bidasubirwaho. Turi burebe byinshi muri ikipe y'igihugu Amavubi, by'umwihariko iyi iri kwitegura cyane, turaza kuyiganiraho. Turi bunyarukire no mu tundi dukuru, agakuru karimo kagenda gacaracara ku mbuga nkoranyambaga, birumvikana ni isezera rya ruhago ry'umugabo Rusheshangoga Michel w'imyaka 26, ati gushaka umugore kugiye gutuma sezera umupira. Akaba yamaze rero no kuwusezera, ntabwo ari gutuma awusezera ahubwo yamaze kuwusezera. No gusezera bagenzi be, ni bagenzi batishimye bayobowe na coach, birumvikana ntabwo yishimiye by'umwihariko ukugenda k'uyu mugabo, cyane ko iyi kipe yari iri mu mikino nyafurika, ni CAF Confederation Cup. Umutoza Eric Nshimiyimana ati ntabwo muri rusange nishimiye ukugenda kwa Rusheshangoga Michel kuko yari ari kumfasha kandi ibintu biri kugenda neza. Turi bubirebe. Turaza no kunyarukira ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika haravugwa iki? Ni Champions League, birumvikana ni imikino yabaye ku itariki ya 26, birumvikana Ukuboza. Hari Club Belouizdad yatsinze ibitego 6, Gor Mahia ya hano hirya muri Kenya, ni ibitego 6 rero bya Club Belouizdad ku busa bw'ikipe ya Gor Mahia. Turi burebe byinshi bigiye bitandukanye, ndetse hari n'imikino iza kuba uyu munsi ku itariki ya 28. Ni iyihe? Turi buze kuyigarukaho. Turaza kunyarukira no mu yindi mikino, ni Burayi nyine imikino yarakomezaga, amashampiyona agiye atandukanye. Leicester City ni ibitego 2, Manchester City ni ubusa. Turi burebe n'indi mikino yagiye iba muri rusange. Turaza no kunyarukira no mu tundi dukuru, birumvikana n'amakuru arimo agenda acaracara. Neymar yanenzwe by'umwihariko n'abatuye isi gutegura ibirori by'abantu 500, kandi mu by'ukuri igihugu cya Brazil ari nacyo gihugu cye cyugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Uyu mugabo rero yamaze kuba anengwa n'abantu mu by'ukuri ko arimo ategura ibi birori, kandi igihugu cye cya Brazil cyugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, birumvikana. Mu tundi dukuru ni abakinnyi ba Manchester City bamaze kugaragarwamo n'icyorezo cya coronavirus, birumvikana ni COVID-19. Ninde rero aba bantu? Ese ni bande? Turaje tubagarukaho mu kanya. Icyo tugusaba gusa wowe birumvikana ni ugukora subscribe, ugasharinga, hanyuma uganatanga amakomenti agiye atandukanye, birumvikana. Reka rero duhere hehe? Reka duhere hano mu Rwanda, by'umwihariko turahera hano mu Rwanda. Ni isezera ry'uyu mugabo ni Rusheshangoga Michel, birumvikana. Reka tuba ariwe tunaheraho mbere yuko tuhita tujya ku ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu mugabo rero yamaze kuba asezera, yasezeye kubera impamvu ze, ni impamvu ze birumvikana, ariko impamvu nyirizina ati ngiye gushaka urugo cyangwa se ngiye kubaka urugo, birumvikana ati ngiye kuzana umudamu. Ni nyuma rero yuko uyu mugabo kuri iki cyumweru yamaze gusezera bagenzi be. Ni Rusheshangoga w'imyaka 26, wakinaga mu ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya AS Kigali irimo initabira cyangwa se iri mu mikino ya CAF Confederation Cup. Nyuma rero yo kuyifasha, ndetse akaba yarageze aho navuga ko iyi kipe yari mukeneye cyane. Uyu mugabo ati ndasezeye, ati kandi ndashimira cyane abo twabanye, ati ntabwo ari ibintu byoroshye kuba nava muri iyi kipe, ati kuko yaramfashije cyane, ati ariko nta kundi byagenda, ngiye guhindura ubuzima, ariko ntabwo binyoroheye. Ni mu kiniga nyine, ni ukuvugana ikiniga, birumvikana ni ukutishima, ati ariko nta kundi, ubuzima niko bugenda, reka ngende mpindure page, hanyuma nzarebe nuko n'ahandi bizagenda.
Ni Rusheshangwa Michel rero wakiniye ikipe ya APR FC inshuro ebyiri zose hamwe na Nzarora Marcel. Aba bakinnyi bombi banagaragaye mu ikipe ya U17, ni ikipe y'igihugu Amavubi yakinnye igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17. Abakinnyi bose bakaba barasezeye, baramaze gusezera ruhago kandi ari batoya, barasezeye ruhago ari batoya. Abafana bati ese aba bagiye bate, bigenze bite? Abantu benshi babyibajijeho, ariko nta kundi nyine abantu bijya bibaho ko abantu bahindura page bakajya kureba n'ahandi uko bimeze. Nibyo ngibyo, nta byinshi twabivugaho uretse kubifuriza amahirwe masa no kumwifuriza amahirwe masa wagiye gukomereza urugendo rwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma akazahirwa mu byo agiyemo byose. Reka tumwifuriza amahirwe, Imana izabane nawe, nta kundi. Tunamushimira byinshi yagiye akora muri football nyarwanda, birumvikana harimo kuba yarafashije ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17 kuba yaritabiriye iriya mikino, kandi uriya mugabo akaba ari umwe by'umwihariko mu bafashije iyi kipe kwitwara neza ndetse no kubona qualification zo gukomeza muri iriya mikino. Turamushimiye cyane rero. Ni ibyo ngibyo, nta byinshi twavuga uretse kumwifuriza icyo nihirwe mu kandi kazi, birumvikana, ndetse n'umudamu we tukamwifuriza kuzabana neza, birumvikana. Ni ibyo ngibyo, ni ibyo tuva kuri Rusheshangoga duhita twirukanka cyangwa se twikomereza tugaruke hano mu Rwanda, birumvikana. N'abakinnyi batatu nk'uko nabivuze mu nshamake b'ikipe y'igihugu Amavubi. Aba bagabo bakaba bamaze kugaragwarwamo n'icyorezo cya COVID-19, birumvikana. Ni ikipe y'igihugu Amavubi rero irimo yitabira, birumvikana, cyangwa se irimo yitegura kwitabira imikino ya CHAN. Izabera hehe? Izabera muri Cameroon. Ni imikino ya CHAN izabera muri Cameroon mu kwezi kwa mbere. Ikipe rero ikaba iri mu mwiherero. Ni umwiherero rero wajwemo no gusangamo abakinnyi batatu bose baramaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Abasore batatu bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 ni myugariro ndetse na rutahizamu, bombi bakinira ikipe ya Rayon Sport, ndetse na rutahizamu wundi w'ikipe ya APR FC. Aba bagabo bose bakaba bamaze gusangwamo icyorezo cya COVID-19. Bamaze gusangwamo icyorezo cya COVID-19 rero ni ikipe muri rusange yumva ko ni ibintu, ni amakuru atari meza yo mu ikipe yacu y'igihugu, ariko gusa nkuko dukomeje guhangana n'iki cyorezo nta kindi uretse kuba abasigaye muri rusange batarandura. Umuntu yabashishikariza kwitwararika amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo iyi kipe bose bataza kwandura iki cyorezo, bigatuma iyi mikino dushobora no kutayitabira cyangwa se ibintu bikagenda nabi cyane. Ibyo ngibyo nibyo twavugamo, naho ubundi abandi bo ni bazima nyine, nk'uko ikipe iri hamwe bakomeje kwitabira, imyitozo ikomeje kugenda neza, ibintu biri kugenda neza uretse utwo dukuru tumwe na tumwe tw'ibintu bitari kugenda neza. Naho ubundi ibindi byo nta kibazo, birumvikana. Nibyo urumva nta n'ikindi mu Rwanda dushobora kuvuga by'umwihariko uretse izo nkuru ko ari ebyiri zirimo zigenda zicaracara, nta kindi. Ahubwo twakomereza ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika ni Champions League, birumvikana, nari nabivuze mu ncamake. Hari imikino yabaye ku itariki ya 26, birumvikana. Ni Club Belouizdad yatsinze ibitego 6 ku busa bw'ikipe ya Gor Mahia, birumvikana. Gor Mahia ni ya hano hirya muri Kenya. Abantu bati si Gor Mahia yakuyemo ikipe ya APR FC yikuramo, ku buryo abantu bamwe batigeze babivugaho rumwe, bati ikipe ya APR FC Gor Mahia yari muri crise, yari mu bibazo by'ubukungu, batariko ikuyemo ikipe ya APR FC ku burangare bw'ikipe ya APR FC. Nuko ikipe rero ikaba nta byinshi yakoze nyuma yo kwitabira nyine iyi mikino yo gukomeza. Yageze aho rukomeye, yageze aho amakipe yitabiriye akomeye nyine, yageze aho umwana arira nyina niyumve, birumvikana. Ni Club rero Belouizdad yatsinze ibitego 6 Gor Mahia. Abafana bati Gor Mahia igarukire mu rugo, n'undi wari uzamutse ku giceri bati nta kundi. Ibyo ngibyo imikino nyine yabaye ku itariki ya 26 z'uku kwezi, birumvikana. Si ibyo ngibyo gusa, ahubwo kuri uyu munsi ku wa mbere imikino nawo iraza kuba ikomeza. Dore nk'ubu ngubu MC Alger iraza kuba ikina na Club Sfaxien. Uyu ni umukino nawo witezwe uyu munsi kuza kuba, tukazeho kuza kubakurikiranira, birumvikana, tukagira byinshi tuzagarukaho kuri uyu mukino ndetse nuko uzaba wagenze, byose tuzabibabwira, birumvikana. Nibyo ngibyo, nibyo.
twikomereza no muri English Backlash Premier League byarakomezaga ku munsi wa 26 ni ku itariki ya 26 z'ukwa 12 umwaka wa 2020 ni ikipe ya Leicester City na Manchester City ni ibitego bibiri bya Leicester City ku busa bwa Manchester City birumvikana ni nyuma yo kureba neza birumvikana ni Leicester City yanganije n'ikipe ya Manchester City ni ibitego bibiri kuri bibiri kuri fixtures nabonaga bitagaragara neza ariko nyuma yo kugenzura neza sanze ari ibitego bibiri kuri bibiri ni Leicester City ndetse na Manchester City ibitego bibiri kuri bibiri birumvikana ni Aston Villa ibitego bitatu ku busa bw'ikipe ya Crystal Palace ni ibitego bitatu nyine by'ikipe ya Leicester City ni Fulham ubusa Southampton ubusa aya makipe yombi akaba yaraguye miswi birumvikana ni Arsenal yiheranye ikipe ya Chelsea ukaba ari nawo mukino wari uwo munsi Arsenal yinyabika ikipe ya Chelsea rwose ibitego bitatu ku busa ni Manchester City uyu munsi nyine wa 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2020 birumvikana ni ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea ni umukino wari uwo munsi birumvikana n'abantu bari biteze ibintu byinshi biza kuba kuri uyu mukino ariko byarangiye ikipe ya Arsenal yitwaye neza ibasha gutahukana intsinzi y'ibitego bitatu kuri kimwe cya Chelsea birumvikana ni Manchester City yaguye miswi yatsinze mubabarira ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya Newcastle ni Manchester City ibitego bibiri Newcastle ubusa birumvikana ni Sheffield United ubusa Everton igitego kimwe uyu mukino abantu bati n'ubundi ikipe ya Sheffield United yari maze igihe yitwara neza ariko siko byaje kugenda ngira ngo abakurikiranye umukino mwarabibonye ikipe ya Everton n'ubundi yaje gukomeza kwitwara neza ndetse ibasha no gutahukana n'amanota 3 birumvikana ni Everton rero yatsinze igitego kimwe hanyuma Sheffield United ubusa birumvikana ni ku itariki rero ya 27 ukwezi no kwa 12 mwaka wa 2020 naho imikino yarakomezaga ni Leeds United igitego kimwe ku busa ni Burnley ubusa birumvikana Leeds kimwe hanyuma Burnley ubusa na makipe abantu bavugaga bati aya makipe n'ubundi araza kunganya nta bisanzwe cyangwa se aya makipe aranganya imbaraga ariko siko byagenze byaje kurangira n'ubundi ikipe ya Leeds United ibashije kwegukana amanota 3 ibasha gutsinda ikipe ya Burnley igitego kimwe ku busa birumvikana ni West Ham United yanganyije cyangwa se yaguye miswi n'ikipe ya Brighton of Albion ni West Ham United ibitego bibiri hanyuma Brighton of Albion ibitego bibiri ni bibiri rero kuri bibiri ni ibyo ngibyo byaranze uyu mukino na makipe n'ubundi nayo wasangaga yombi nibyo arakasa indi nayo ikazi gakasa rutayizamu akazamuka undi akazamuka nta byinshi byaranze uyu mukino uretse kunganya imbaraga hagati y'amakipe yombi ndetse n'umukino muri rusange wari ufunguye umukino wari ufunguye nuko nibyo ngibyo hanyuma ni Liverpool na West Bromwich Albion ni Liverpool muri rusange abantu bati Liverpool yagomba kwitwara neza ndetse bati Liverpool yagomba gutsinda ibitego byinshi ariko kuri uyu munsi ntabwo ariko byagenze ikipe ya Liverpool yaje kugwa miswi n'ikipe ya West Bromwich Albion biza kunganya igitego kimwe kuri kimwe nuko nkuko byagenze ni igitego kimwe kuri kimwe abantu bati Liverpool twabyita nko gutakaza bafana benshi ba Liverpool batishimiye muri rusange hamwe n'umutoza Jurgen Klopp n'abakinnyi batishimiye kuri uyu munsi kuko banganyije ikipe ya West Bromwich Albion dushobora kuba dugiye kujya mu bihe bibi nyuma yo kwizihiza uyu munsi wa Noheli abafana batari ko ntarirarenga n'ikipe na mukeba wacu Manchester City dusanzwe duhanganira kuri iki gikombe ati n'ubundi uyu nguyu arimo aragenda atakaza ati kandi twebwe turakataje ati rero ntarirarenga ati ahubwo icyo twakomeza ni ugukomeza nyine kongeramo imbaraga turabizi ko mu mikino igiye gukurikiraho ibintu bizagenda neza ni ibyo ngibyo ni Wolverhampton Wanderers yanganyije n'ikipe ya Tottenham Hotspur ni scenario nye ni ibintu byabaye abantu batari bakekaga ni ikipe ya Tottenham abantu bati ese kubera iki Tottenham nganyije n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers abantu batese byagenze bitariko nta kundi ni shampiyona nyine y'Ubwongereza niko igenda ni shampiyona iyo urangaye
umeze neza araza akagukosora nyine azagukosora. Nuko rero byagenze, ni igitego 1-1 birumvikana. Hanyuma ku munsi wa 28 rero n'uyu munsi shampiyona naho iraza kuba ikomeza, hari imikino iza kuba by'umwihariko kuri uyu wa mbere birumvikana. Hari Crystal Palace saa 11 iraza kuba ikina na Leicester City, ni Chelsea n'ikipe ya Aston Villa saa 1:30, ni Everton na Manchester City saa 4. Abantu bati Chelsea na Aston Villa saa 1:30 bati n'ubundi Chelsea nyuma yo gutsindwa na Arsenal, batariko uyu munsi turizera ko Chelsea niramuka irangaye ibibazo bishobora kuza kuvuka, batariko Chelsea twizere ko ibintu biza kugenda neza. Ni Everton na Manchester City, abantu bitaze ku ikipe hagati ya Everton na Manchester City ibintu biza kuba bigoranye, kuko ikipe ya Everton nibyo ikubutse muri iyi mikino, yiherera ikipe ya Sheffield United yitsinda igitego 1. Ni Manchester City n'ubundi nubwo yagaragaye muri ya weekend yitwaye neza, ariko tutavuga ko iri kugaragaza automatism cyangwa se guhozaho. Ni umukino rero uza kuba ukomeye, abantu baza kubona ko muri rusange uyu mukino ntabwo uza kuba woroshye, uretse kuba twabitega amaso nyine tukaza kuba tureba. Ni umukino uza kuba ku isaha ya saa 4. Ni ibyo ngibyo. Ejo kuwa 2 naho hari imikino igomba kuba byanze bikunze, ni Brighton ndetse na Arsenal, ni umukino uzaba ku isaha ya saa 2. Ikipe ya Arsenal imigenda initwara neza nyuma yo kwiherera ikipe ya Chelsea ikayinyabika ibitego 3-1. ni ikipe ya Arsenal abantu batiyagarutse nyuma ya 2004, imaze igihe rwose idatwara igikombe cya shampiyona, ariko Mikel Arteta umutoza w'ikipe ati twongeye twagarutse, ati kandi turizera ko no kuri wa 2 ikipe ya Brighton nta gisibya tuzayitsinda, ati ibintu bizagenda neza. Ni ibyo ngibyo. Abafana ba Arsenal bati twongeye twaje, bati muri rusange mutwitege ibintu bizagenda neza. Imikino zaba yakomeje, ni Burnley na Sheffield United, ni saa 2 nyine birumvikana. Burnley Sheffield United nyuma yo gutsindwa na Everton, aba bagabo bati ntabwo na Burnley yatwigiraho agafuka imvugo rimwe, bati n'ubundi ni hahandi tuzahangana, bati ikipe ya Burnley nibyo imeze neza, batariko natwe nubwo twagize umwaku cyangwa se tukagira amahirwe make ikipe ya Everton ikadutsinda, ariko ntabwo muri rusange tuzongera kwitwara nabi. Ni ikipe ya Southampton ndetse n'ikipe ya West Ham United, ni saa 2 birumvikana. Ni West Bromwich Albion saa 2 ndetse na Leeds United, umukino uzaba saa 2 ejo kuwa 2. Ni Manchester United ndetse na Southampton Wanderers ku isaha ya saa 4. uyu mukino uzaba ejo birumvikana. Ni ku itariki ya 30, ubwo ni kuwa 3 shampiyona y'Ubwongereza naho izaba yakomeje. Ni Tottenham Hotspur izakina n'ikipe ya Fulham ku isaha ya saa 2. Ni Newcastle United ndetse na Liverpool ku isaha ya saa 4. Nibyo twavuga, ni imikino muri rusange igenda isa nkaho yegeranye. Shampiyona y'Ubwongereza n'ubundi ibamo imikino yegeranye cyane. Icyo twababwira gusa no gukomeza gukora subscribe, ugatanga amakomenti agiye atandukanye, ugasharinga aya ma videos yacu, hanyuma fixtures uko zizagenda twebwe turahari kugira ngo tubagezeho ibintu bigiye bitandukanye, kandi izi fixtures zose uko imikino izaba yagenze tuzayibagezaho. Ni ibyo ngibyo. Naho ni mu yandi makuru arimo agenda acaracara birumvikana nkuko twari twabigarutseho mu nshamake, ni Neymar Junior dos Santos wamaze kunengwa n'abatuye isi bose. Abatuye isi bati uyu mugabo nyuma yo gutegura ibirori by'abantu 500, bati igihugu cya Brazil cyawe ni igihugu cyugarijwe na coronavirus, kiri mu bihugu byashegeshwe nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na coronavirus, atariko wowe ukomeje kwitegura ibirori urimo uraryoshya, ati wa mugabo we ushobora kuba urimo ushyira isi ahatari heza, bati gerageza wisubireho. Ni nyuma rero ko ateguye ibirori by'abantu 500, nyamara igihugu cye ndetse n'abatuye isi bari mu bibazo by'icyorezo cya coronavirus, ariko we akomeje kwidagadura. Ntabwo ari byo rero, sibyo. Bagiye banamugira inama bati gerageza muri rusange gukosora iyo myitwarire. N'uyu mugabo rero utayizamu ikipe ya Paris Saint-Germain, ni nyuma yuko yitwara neza Neymar Junior Santos, ariko hanze y'ikibuga bakomeje kumunenga nyine bigendanye n'iki cyorezo turimo muri rusange.
Mu yandi makuru ni ikipe ya Manchester City, abakinnyi babiri bayo bamaze kugaragarwamo n'icyorezo cya coronavirus twari twabagarutseho, ni Gabriel Jesus ndetse na Kyle Walker. Ni abagabo babiri nyine bombi bamaze kugaragarwaho n'iki cyorezo cya coronavirus. Byamaze no kugaragara ko aba bagabo muri rusange bamaze kugaragaraho n'icyorezo cya coronavirus, nyamara biteguraga umukino wa Carabao Cup wagomba kuzaba ku itariki 6 z'ukwa mbere muri 2021. Birumvikana ko n'umwaka utaha. Abantu rero bati ikipe ya Manchester City huye n'akaga kubura Gabriel Jesus ndetse na Kyle Walker, bombi ni abagabo bitwara neza. Bati iyi kipe muri rusange iyi mikino ishobora kuzayigora, atariko nta kundi nyine iki cyorezo urakirinda, ariko n'ubundi ugasanga cyongeye cyagarutse. Gusa bati ni ukugerageza amabwiriza bakayubahiriza kugira ngo ibintu bizakomeze kugenda neza, n'abandi basigaye batazafatwa n'icyorezo imikino ikagenda nabi. Nibyo ngibyo turashoje rero, nta kindi dushobora kukubwira uretse gukora subscribe, ugasharinga amavideo agiye atandukanye, ugatanga amakomenti. Amakomenti turayemera ameza, ndetse n'ibitekerezo byanyu birumvikana. Ukagerageza kuduha ibitekerezo kugira ngo tumenye ibyo dukosora, amakuru tubateguriraho, ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bijye bigenda neza. Ukagerageza gukora subscribe kugira ngo ujye wibonera ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka rero tubashimire, dukomeze kubifuriza umugoroba mwiza, Imana ikomeze.